Dobro mi došli, đaci prvaci. Nadam se da ste spremni za čas i da ćete me pažljivo slušati. Danas ćemo govoriti o zanimanjima ljudi. Evo kako su nekada davno živjeli prvobitni ljudi. Vidite oruđa iz daleke prošlosti, sa kojima su ljudi obrađivali zemlju, koristili za lov i ribolov. To su bile primitivne alatke. A danas čovjek sve poslove obavlja pomoću mašina. Ljudi rade različite poslove. Jedno od zanimanja je zemljoradnja, stočarstvo i tako dalje. Evo jednog zanata koji već nestaje. Sada ću vam pročitati tekst koji opisuje ovaj zanat. Kovač je čovjek jak i od gvožđa jači čak. Vatru mehom raspaljuje, a čekićom gvožđe kuje, da na kraju konju potkovice obuje. Sedlar. Sedlar pravi sedla. Sa konjskoga gledišta sedlar pravi sjedišta. Kod viteza ili cara o konjima mari, to jest konjušari. Niko drugi, jasna stvar, nego konjušar. Ko je orač? Orač je čovjek koji ore. Ko je krojač? Krojač odjeću kroji i šije. Ko je moreplovac? Moreplovac morima plovi. Brica. Brica zna se, ljude brije. Rudar pod zemljom kopa rudu. Obućar obuću za nas radi. Novinar za novine piše. Ko je saobraćajac? Saobraćajac saobraćaj reguliše. Ko je pilot? Pilot avionom pilotira. Ljekari i bolničari ljude liječe. Pekar nam svjež hljeb peče. Većina ljudi u svijetu radi. Proizvodi, kreira, nešto pravi. A zanimanjem zovemo ono čime se neki čovjek bavi. I treba uvijek da nam je jasno. Svako zanimanje je lijepo i časno. Svako zanimanje društvu treba. U svakom dolazimo do hljeba. Domaći zadatak. Napiši šta želiš da budeš
kada odrasteš. Dragi đaci prvaci, budite mi zdravi, vrijedni i veseli. Pozdravlja vas vaša učiteljica i hvala na pažnji.